lapeng ba setse ba le sensitizitse gore le tlabe le bangwe ba di bue yaanong ke eletsa gore gongwe le a tumela ka kwanong gore re se ka ra tsaya nako a kere ga le ntse le biletswa ka kwano ke tla bitsa sebui sa ntlha tota ba ke ba bitsang ba latelana ba ke ditsala so ke tla bitsa mme ke libi Kgotla. Ke tla leka go buela ga go dimonyana. Ke bidwa ke lebile Kgotla. Madibe was my childhood friend. I don't have anything prepared because I didn't know I was going to say anything big. So I've been running around. But it's like how you don't need to be prepared because it's someone you know. I didn't really have many friends who could be, and not the way but and other people here and I was confused why. And I got to learn how I grow up, we experience people differently, and how we're going to say different things, but I believe we're going to pick the same things about her personality. So we became friends. Maipelo Botho. Ke motho e leng gore go nela ha tswa sekolong go ngwana le 10 pula ka Friday o ka nna tla go lapeng a re phutha rotlhe ra gore ka chile one hela go shoppers e be re tsaya di-straw re nna hela ga stopong re enwa hela rotlhe. But she was very stubborn ibile le bossy re mitsa boss e bile mo Tlokweng because ne le ha re le popatlelong ya ga Mme Maipelo go ngwa re tshameka di-game rotlhe go tshamekiwa yena e batlang ga ile gore ke ya sa e batleng ga go tshamekiwe ebile go a chaisiwa mongwe le mongwe wa lapeng. But she was very loving, very supportive. She valued friendship. I would say she was the glue of our group. People are just quite chill, care, and on Facebook. How would you guy can organize transport? She was very creative because on her page you see videos of us dancing, and now I think that I cringe because people are very like thought. But she was very creative. Yeah, she was the choreographer. And would do it. Another thing, you know when I feel what the list I go about to enable or lunch. Has an ahodi guy has some love with our endo. Good mortar be where my whole soul I make it like we are playing no and then we got to eat for your halfway eye. But she was very loving. A very jolly person. To me, she wasn't a moody person. Like in my experience as more when I like to make a smile, unless something so much I should say it out loud. She had no filter. She called a spade a spade. Thank you. That's all I have to say about my friend. May her soul rest in peace. Amen. Amen.
gompieno ke tlabe ke re mma dijo ka ga yo ka gore ke motho ene maletseng a re gakolola tota me ke re go goleng ga gago yaanong o ne a re gakolola gore ga se mma dijo ne re o mmitsa ba phula bizola ba re ke Maipelo mme hela ke leina le e leng gore na le rata a santse a le ngwana re mmitsa ka lone go goleng ga rona ke tla bitsa mme ke re ke go leboge nnaka gore modimo wa bana go tshegeditse gore o bo kgone gore o bue ka tsala ya gago botsadi ke a la amogela mo letsatsi la gompieko re lebogela ke nokeng ya lona ka gore ga o tsere nako hela o tswa mo ntlong ya gago kana o tswa ko tirong o tla go supa tota gore indeed o tsile go kgothatsa mo lapeng ra leboga ke tla bitsa Lesego aka 440 o ka tsamaela ka kwana modimo alete hayo mathata hayo mathata hayo modimo alete hayo mathata na re itse gore ke spiti se e leng gore se heta dipiti tsotlhe o kae 440 Andrea le na isa gore modimo alete hayo mathata tsa molaetsa o rometsweng ke nngwe ya ditsala tsa gagwe gape e leng tsalae e leng gore mo nakong ya ga yoga o ko Ireland nnete pansir molaetsa wa gago o balega jaana. You can just imagine what she's going through at this juncture because it's very painful. Gore o be motho go dilelene kana lesika la gago a bolokwa o seo o le kgakala. Her message reads, "It breaks my heart that you were taken so unexpectedly. I never saw that coming. You were so young, full of life. One thing I'm grateful for is that the little time I spent with you was all about laughter and love. And I promise you that your memory will live long in my heart. Thank you so much for the sisterly love you gave me. You taught me a lot about life, and I'll forever cherish that. You were my safe space, my diary. I'll come to you and be open, and you listened to me, comforted me, and you tell me that how we was sekama.
Are ro reka tsedede tota ke tsore tsedede ke imba gaetso tsedede o le se go itsenya stress tsedede oh okay and I loved that about you because no sanjaji. Maipelo was literally my happy place, my true friend. My first sip of alcohol. I was with her, my first group, it was with her. Whenever I needed her, she was always available. Rest in peace, mamas. And I fly high, my angel. You dumela gore nnete re ntse re ba maranyane ha go tirile ke gore re connecte the Facebook page ya ga Maipelo re connecte le tsa maranyane gore e tle go nne live a gone go itseng password ya no yo wa bua re ke batho ba leng gore ba ne ba ntshana seno o na itse sengwe le sengwe o ne le diary ya gagwe jalo jalo ra seng burutare seng go di password me hela jaaka re utlwile ba gaetsho it's not an easy thing for her gore a ba le kgakala tsala ya gagwe ntsalae a tsamaile ka one mokgwa oneo me hela re ntse re re may her soul rest in peace amen ke tla bitsa city pillars ha ba sena go tla ka kwano ba city pillars ke tla be ke handle over to the co-director of ceremonies. City pillars re kantsha pina nngwe e leng gore e tla re tlhabosa ke rile go mpieko re tsile go itumela kana re tsile go gakologela botshelo bo re ne re botshela le Maipelo a re ne re tsenye monyanyonyana ke a itse re go thata but a re ntshentso le dipina tsone tseo tse leng gore di na le botshelo di tle di kgona gore di kgothatse le bone botsadi mo ntlong le kantsha pina go ba gaetsho and then I give to city pillars. City pillars ke setlhopha sa kgwele ya dinao tse di tlwaelegileng ka go bidiwa tsa sontaga tsa bolo ya sontaga go lebega gone go na le yone bolo ya bomme mme ba le ko phase 4 go eleng gore ene Maipelo Madijo Botho e ne le part of the team a tshamekela ya bomme ke leboga dumela yo e meng ha ke re se gaetso ke nna coach ya our wing team ya basadi ya City Pillars Social Club. Maipelo was a part of us ele motshameki tota o neng re bile ta mo wena a re diretse bontle previously for both our football team le polarna ya netball. Re kopane le ene re kopantshiwa ke lesego o tletseng a bidwa go 40 re na di game a ba re bona le tsala re nna mo Tlokweng o bidwa Maipelo go ba gore a tla gore jwe from the tila ntlela re kopana le Maipelo e ne le mothela o lorato o tshegetseng ruri e bile gape a na le nyorelo yele ya go ithuta because most of bomme ba re ba dirisang ke ba e leng gore ga ba ise ba tshameke bolo ba kopana le one hela ka tsone di tournament so
She joined us a part of our family mo e leng gore ne re mo ratile thata e seng go le gonyane mme a tla supa bokgoni no ka se dumele gore ke motho go tena a tshameka netball the way o ne a tshameka bolo ka teng go ne go tlhatswa pelo tota. I remember our last tournament le ene ne re tshameka mo Tlokweng ko Pilediwa ebile na re borla the winning goal gore re tle re hetele ko pele ko di semifinal re go tshamekela number 3 number 4 and then ka yone game eo abo ra go tshameka di penalty a ba nyelela re se itse gore Maipelo ile kae hantse re batla motho re batla re nya go le ra keng go golela gore the fourth motho a bone ona raga re tshwantse gore ha re bona re winne re hetela go pele re nna number 3 ene le 440 Maipelo ke o a bai a tla re se itse gore ga tswa kae nya ibile ka ne re itse gore ne re mo tshepa le rona re itse gore nya ha ona le Maipelo ya mo lebaleng le ena na ya ba go bolela la re le tswa ke banyana ha ra parente re bola batho ba go tshameka suka and go ga teng go ne go le monate mo e leng gore ha ona le motho wa ne a le too optimistic in a team go re le ba bangwe ba go tlhala ba itseela gore nya wa bona ha re bola fast forward a ba tsena go rora ka penalty a ba re jesa a live ya ragala mo tota ke tara ba e tshwara ha se na go jesa kana ro boela ga re tsenya thata mo pelo re itse la gore nya ke di bolela tsa go socialize go itsane nya ba tswala na Maipelo a rari yo motho a go itshamekela su mo go raro go dingalo she was a lovely person that much even now we have a tournament ka bo di 17 to 19 August ile re bua mo group nya rona ya WhatsApp gore re na le tournament she was the best person to respond gore ke te ne re solohetse thata ne re beile mo go bone ebile ne re sa batle di plara tse dintšha re itse gore bona le Maipelo 440 le pain ga gona batho ba ka mang apela ga rona so re le Setipila Social Club re tla yana re tsisa maoko a gomotso re boa re tla gape go itumella botshelo bo le botsileng le Maipelo ba lelapa re re gomotsegang modimo a nne le lona ditsala le ba bangwe yalo ke tla ema ke le mo khutshwalo go le kalo ke le bogeng modimo a re segofatse modimo wa kgotso a re utlwele botlhoko ke a leboga batho betso ke setse go dumedisitswe ke bidiwa jalo ra tiro ke mosimane wa ko Lekgolobotlo dira jalo mo Gaborone le nna rona la tswelela batho betso mme ke rata go riana pele ga re ka tswalla ko pele ke re bakatli are bakatli are bakatli etina sisubu yasi are bona amen. Mai kwa mungu hodimo omba kanyetso. Lege. Akakiriana. Thank you. Takiriana ba keso ke le moge ba re na le bone ba ne ba sa le mogiwa ha tlhaloganyo e simologa. Ga go la re tsile se go bontso sa mona rona jalo ka letsatsi le utlwisang botlhoko le ga rona batsadi re na jalo le honorable Sejwe Thapelo Kaisara o e leng especially elected a tswa go mokgatlho wa Botswana Democratic Party re se dumedisa bagolo re na gape le maloko ba mokgatlho o neng o na le monna rona a inakantse lone ba kileng ba kana ba ba mo subcommittee ya e bidiwa gote e committee ya banana re na le mme Iran Mafala go ka tsholetsa sa tsama re na gape le re le sope o ka dumedisa bagolo
re na gapele mme Sethukile dira a na le mongwe wa ba ne ba le mo leloko la bomme o ka dumedisa batsadi re na jalo le motshwara madi wa pele wa banana ra etso sento dumedisa re na jalo gape le o na dira le office jalo pele malobanyana gale ra etso ka masoba ra le boga batsadi maloko otlhe a mokgatlho mang ka dinao bagolo ba le bone ba disana ka ba tso re na jalo le mmele re manya pesa le bone ba ha ba ka dumedisa bagolo ke ba bone gone ha ra le boga la batho betso ka tseleng tsinyalo lena lona la tswella ka se sebaka se re tlo go kopa jalo ba netball ba emetse jalo ke beauty mme beauty tsamela ka kwano kana ke re lona barata hope muthapi wa Jiso muthapi wa je hopola tie wo hopola tie ate isanga Yesu isanga Yesu bibuti In the name of Jesus. Amen. As mentioned, I am Beauty from the Hookers netball team, which was formed here in Mme Maipelo. She was the co-founder at them. It started just recently, January, because at first, Nerlemo teaming DNC. Diamond device. Then we had issues. Maipelo la miti hela nele motho nanganga le mongwe le mongwe. So mo grouping eo na batla go gaga go pele ile ene hela ile batla go nna top. But re manya ga go kgona gale. But ha re mme ke nna o ke go gang. Gore ha sa goge o fila gore ha go ka ke go ga diragala sepe se se tshwanetseng. Maipelo was a friend, a big sister. She was loving, she was caring. Even though lahala pisayalo, she was always there for everyone. I remember Anako Palape, Aroteri, Merakonyana Koteng. And whenever Harako Tamika the game, Maipelo will always be there. Kurkana Kakala Kai, Hana Sepe, Kuru Kanakar Blala Hakio,
mme phakela o tla ba le teng a na le rona a tshameka le rona. And la ha re tlhopha di-kit yo batho Maipelo I remember re bile gore a go senka mesesa ya netball ha tsana kwa Maipelo a ba tsamaya le dishopo tsotlhe ha tsana mo go tswane a ba itekanya mesese kana na le sponsor sa rona a hetsa go itekanya mesese Maipelo a be tsengwa mo groupung ga ba tswa kwa re le ko lebale Maipelo wa re le gane tsene le mesese la ya siama mme re tsere bana gore mme mesese ya la siame ka gore hela ke Maipelo manyana ba bangwe re tla tshaba re dumalane le Maipelo kana mme re ska ra dumalana re tla re dumalana rena le mme ha re tsena mo groupung re tle re sa dumalane. And gore la ha ona go fa maemo na go a pateletsa tota. I remember ntare be to treasurer team ke ha ka ja madi a ba re ha go kwa ja treasurer team a wa ja ra ja mmogo ya rabele rotlhe anda hela mpotsa gore go setse bokae mo letlole tle ke mmoleletse ba ra se ro batla dibirinyana reno. And I remember one of banyana hela na ne re registeretse di-team tse dingwe tse itleleng go kopana le di-netball tsotlhe ra go tshameka Maipelo a ba re registera re le team ya gagwe Hocus Pocus ha hetsa go re register Maipelo a ba ngala only because of skete hela a re ga ra reka coloreng leng gore ene wa e batla ne re bone dikete di le disweu e le tsone tse leng gore they are mo shopong ha tsena re skete se missing shanyana se wait gape ke ene le batlile color e botoka a baya go best friend a go ditsa ha tsana go ditsa he skete se le sentle se le go khaba ka sone ka speaking and guys we are really hating Maipelo ne le motho lovely batho gore la ha batho ba ka re Maipelo na se lovely o tle baya Maipelo ke motho ne ga le lorato even though re ga kitse gore nka re but ne le motho le lorato batho. And this was her team tota ne le team ya gagwe. I remember la ha re tsentse maina re ipitse bo mang go tsentse maina ana ke mara ke re Maipelo a so re ipitse Trailblazers le ba re nyamelo ne le mogotinyana a re utlwe ba bangwe e ba re Hocus Pocus ke ne ka nganga thata le Maipelo ke makere kana me Hocus Pocus ke team e nngwe go na le team e nngwe ga te Hocus Pocus a bantsa a botsa re tla ke botse wena a witsila ile sepentle ke botse batho ba bangwe gore Hocus Pocus a ba tsenya mo statuseng a re Trailblazers kana Hocus Pocus e ba mara ba re Hocus Pocus ke lone leina le leng gore le mogoti and that's the name we stick to it in the Hocus Pocus. And as the team rata go tsamaisa Maipelo ka se fela se re ha le phirimile o nne ya boroko ke lala ke mo tshepile ntate ya lerato. May your soul rest in peace. We will always remember you even though re ne re winne our other teams tsa maloba tsa banana tsa youth and re ya gola gape le lengwe le le ko pele and unfortunately we won't be there le ene and she was our shooter bathong Maipelo na itsipale gore la ha re ka re Maipelo ya go defensing ona itsipale that was a position. May your soul rest in peace. Ra leboga monna rona batsadi Maipelo o re mogetse go botlhoko thata go bona re le bo mogolo Maipelo re phuthagane gana ile ene kgongwa ka beng
a phuthagane go tsamaisa mogolowe. Dipelo tsa rona di gamoketse botlhoko, ra tswella le lenaneo la rona ka sebaka seo ke tlile go bitsa o tsile nawa. Tsamaela ka kwano o tsile, o iteke thata gore o tle o kgone go bua ka tsala gago o tsile. Aliphirimile, alipirimi, une ya buroko. Tate aliratu, amen. Eme mo boemong ba ga o tsile nawa mo leloko la rona la Snuka. Ne re tshameka Snuka le Maipelo. Maipelo ke nnake, Maipelo ke ntsalake. Maipelo nna le ene re simolotse go joina Snuka ka 2021. I remember tournament ya rona nna le ene ya ntlha ne re ile ko mo Lepolong. Re sa itse group ya rona ya Botswana ya national team we done Melas Forum. So ne re sa tlola di mmelara by then. Nna le Maipelo re thurile hale. Re tshameka re ruruma tota mo ileng gore batho ne ba kgona go bona gore batho ba ke bomang. But we did our level best. E be re kgona go hella ko di semi-finaleng. So ke gone be re kgona go nna le recognition batho ba ipotsa gore kante batho ba ke bomang. That's when we joined the team ya Melas Forum. Maipelo ne le na le tsana ya rona ya under 25. Ne re na le category ya under 25. O na wina prize ya best lady ko Ledumang. Ile ene mme o neng a dirile go gaisa bomme botlhe ba ba under 25. Le maloba gape ne ra tournament ko Phalape ga ntse a nna ko Phalape. O na wina tournament ho ne re tshameka le banna. So ne le basadi le banna re kopane go sena category ya bo under 25. Bona ba tsa prize gape best lady. Maipelo go Senukeng na tla le mongwe le mongwe mme nana di tsala tota tse pedi. Unfortunately ba tshwaregile o mongwe na bida ngwana wa zo na mitsare Binkas ne re la ha monela ba ra Binkas ne re la ha mangana ne hela ne re la ke tsona la madi ne re hela mangana wina tournament ne re hela hetsa go nela madi hela le mo podium mona ne la Maipelo otlhe a sa nile le ha ile bobe o setse batho ba kile ba akanya ba re gongwe ba ka tswa bana le motsala no bo ipeletseng le gona le mongwe a bida go te Madudu na mmitsa reduction nana le stance se sengwana Maipelo na sa rata mo maso stance ne re raka ha o ipositionang ka teng ha o tshameka mo tafoleng. So Maipelo na rata stance sa teng ha ka rata o se shauta nna re ke go boleletse ka stance se ga seje ha ile gore Madudu a ka jeo mme ne re ha Madudu a winne o tla ba re come on Dakshaba light wa wena o tla ba itimela gore mme gone o kgonne go win. Maipelo ne le motho ne ke motsa ya ka nna ke ibile ke motsa ya ka tsala mo ileng gore ne gone gore ga gongwe ha poster bo ditsaone kana poster bo mae ke mara ke re ka nte nna poster le o tla ba nthare kana bana ga o tsala mo nkgonne
nna nna nthahela yalo so tota hela re latlhegetsweng ke benne nna le ene ne tshwanetse gore ka moso re emelle ready nationaleng ko Francistown le tshwanetse re tsoga re emelela ka moso ka re national ka weekend yana Maipelo mo retse tota go tsameng ga gagwe go ntse bokoa le ha di gantsi gore ga go nna tota di gorogile go nna re le go tournamenteng go ra motswa a ke sa kgone go tshameka go tlhelelelelele a ke kgone po o neng a sa itse Maipelo go seleke le batho ba ba go bo Francistown le ba go bo Kasane ona ipitsa re Modric ona rata player engwe ya sena le bila go te Luka Modric na ipitsa re Modric go seleke hari ipitsa ka maina re na le maina rena hala go dinokeng ya ka nna go seleke ke bila Miss P so tota hala Maipelo re latlhegetse thata and ga re kitla re mo lebala go selekeng ne le monna rona ne le monkana rona ne le tsala rona mo ga gotla re bala ka kagiso batsadi tlhetswetswe a re heng Maipelo mesegopotso se se monate kana ke dialo ke re se se rileng re mo opelle tle re tle re kgone go gomotsega re latlhegetswe rotlhe a ko re mo ntshetseng ke se fela hela se se mashetla se re tla se opelang rotlhe ka tselentse jalo ke ra re se opela yalo ke tle go kopa mo boemong ba ga neighbor o hao go tlhaloswa gore ga ka ke a kgona go ema me ke tle go kopa jalo kgaitsedi ke Botsalo Patsira go tla go bua mahoko a mabedi a emela moagisane Botsalo o ipaakanye o tsamaele ka kwano te go bua ka monnao ke a leboga kgaitsedi ka ke kopa se fela batsadi re kgone gore Oh, yeah.
ke a leboga batsadi se sebaka ke sa ga kgaitsedi ya rona botsalo pansire ke monna botsala pansire ke monna we ma rona the late Roslyn Matsome Pansire ka moaga go robala ka kagiso ke a leboga. Dumelang bagolo. Ha ka tsala go bua gape le ga matshitshita about that's why ne ke la ba kwa to catch a breath nyana confidence nyana. Nna ke video I be gele ka kwana ke nna di gele mo Tlokweng ke botsalo ga ke tsala college kwano madijo ne ile madijo mo lapeng ga re tlola karata e ya mmapo e re dirileng ke Maipelo Maipelo o ne a tshwana le Roslyn ba ne le motse. She was so welcoming. O ne a le lerato kore mmadijo na le monye mo go nna but na le monye mo nna ka dingwaga but ka tlhaloganya o na le motolo because ne re kgona gore roma ne re tikane ka matlapa a le kako a le ha e le kako today re tikana ka matlapa phakela Maipelo wa mpuisa nna ke re ke setong ke tlo ke ntse ke tsupile molomo nna ngwana matsego ngwana mama pene le gae go re lebetse gore maabane ne re tikana ka matlapa ke tlabe ke ngaletse bo mogolo e bothe bo basadi ha le basadi ene re lwetse ruri ke tlo ke ba ngaletse ke sa buile bana ba Maipelo hela ga mpona tla ba re a o nkgonne Maipelo ke gakola go la he first heartbreak mo lapeng go se itse gore wa jola kana ke motsetse Maipelo la go bona gore ga te ba ska tsana mo ntlong ke ga tsene a ntse ngwana fo tlhogong o ntsa hare heish nkgonne gore ke bala message o go bala go sendetse nnete ke re a o translate me I don't want to understand gore le ga ba ka re ba ntlhalosetsa nnete le bo botho I won't understand ga ke batle ke be ke mara ke re o itse gore ke nnaka o sentse tlo ro VIP mo ke dinyana nna le mmadijo ne re bolellana the harsh truth ne re sa dipologane I think that's why ne re ngalellana gantsi ba ba itse mmadijo ga tloga re tlogela yana bankane ba go le ba mmitsa boso na rena ne le boso o na go bolella gore ga gongwe ha re bua sengwe se serious tota mo lapeng madijo a ka ntse ditsala tsa go le go tshameka seno le etsedide mama go tawa cold wine a drink so ona ka bari masego go tawa masego moji kana o motona mo rona but madijo ne re sena ka teng ga age ga re le mmo o tla ba re masego o itse wa diega nako ke yone ngwanaka ga iyo re tshela senao nao gore nako e chaile masego go putswe kwa drink e tse di remetse ke gakologela malabana ke bara ke nna kana go re ka mopa kwa bana kana a ke re maiti ha bana tse madijo bone mo founu are bi yelewe a go reme haile o ra haile ke magere nna ga ke re se di phoso ke ngwana ke motsena moena are e bi yele nna go ke one se o ta ro re ka mopa go sa bua a tsene haile magere madijo no I can't do that tata batho ba modimo madijo ke sure gore ba ba bone ma ho kwa me ke re I am hurt, but I am also like calm and because she passed doing something we believed in. We believed in living in a moment. We enjoyed ourselves. My sister did not just pass. She's sleeping. She's happy. She kore ke re go botoka ga o sa lwala o mphathepa gore o tla boa o botsama. I've seen it happen in this family whereby roka motho ba siama and then they pass.
Mmadijo o re tlogetse le mmadijo ke mmoneng go le maabane. She's resting. Just find comfort in that. She had no enemy. If you hated her, ne tla be le lefifi la pelo ya gago. E se ga gagwe. Ya ka ke re ke ne ke lwa le ene gompieno ka moso wa mpuisa. Nna ke ntse ke ngadi. Mojonjoria mmaagwe Lisa. Mmaagwe Nyoko. Nna re ha tshela ngwana ene ka no rata madi o mmitsa Nyoko. Ke mma ke re mmadi jo go re usikana le mang nna bana ba rena ba bitsa bolare sa bathong. But anyway, may her soul rest in peace. I think she's resting in peace. She's resting in peace. And I find comfort in that she was happy. She lived in a moment. One thing say long hore o nna sang khalemella ke go mmitsa mmadijo go makgwe ha ba reka tsiditsididi ke magna kana ka lebala nnaka Maipelo sorry ya no ke tla ithuta go mmitsa Maipelo le ha se tsa re tlogetse go bokete but ha terelle ya ka batho ba ba itseng modimo o ska la hela o itatlhaganya gore I ne ke akanya ranga ka khona go ema haebe ke bua hape le ga batho ka Maipelo ke sa ile I guess I've grown ke godile bile ke amogetse the past days ne di le thata tota I couldn't face anyone ne ke kubugela kwano ke tshaba go nna ke le nosi go ntlong kwa ka gore ne ke tlala ke dikakanyo tse dintsi ke gomotsegile le go le bona yana ke khomotso ke a lebo itse dia rona ka mahokwa a modimo a go khomotse batsadi re go taboganyana re tlhokare hetsa ke lemoge jalo gareng ga rona modulasetilo wa pele ebile ne le mokhanselara wa South East tota modulasetilo wa pele wa South East District Council re tso phenyo mo ke tse go gona le rona ha batsadi le tlotla it's a protocol re tshentse ra mo lemoga ga re mmona aurobala robala ka khotsu aurobala mai go pate kale mo ya tak le nano la mele go tshentse go ska ya batho mo modimo tota nna ke motho wa lentswe hela ke motho wa maiki kale bo ke tle go kopa ba mo nano la meha ba mokhatlo o ha wa rona wa bone ba go ta go mongwe wa bone go ta go ama kana go ntsha mo kwa kgothatso mo boemong jwa banana ka le rona ne le monana ko na kerekile teng kwa na kolowa teng re le sope go ka ta go ntsha mo kwa mabedi a mararo go ria
Amen. I would want to what? Amen. Amen. And you need to put the one with you. Amen. Rayo, our country is a bit was a car, Galaba, Holland, about the house, to patching under your name, Pumitar Naba, and May and Malay. Melagala Homala, Picata, who are Helamo, who will move up with me. Johan Ogi, Tapiola soup. Imo committee ya banana bora domkra. Ni bile gape ile borongwa ma party kana deploy ona mo khalo nyar na ya south east e tsenya Tlokweng Mochudi ka bobedi east and west le Ramos. Ano gere ba holo go maswabi ora bo re puthagane mo tsela go mpieno jana ile tsela se go potso ile tsela puto botlhoko ese se go lo ke ikanya morena Jesu ke tsa jalo le mahoko a khomoso mahoko a khothatso o jarete wa Mokola ke re me basadi ka kene ke mo president thata re dise khomoso jalo go tswa mo khatlong wa rona o Mme Maipelo na o ikgethetse di dintle tse di builweng ka ene re rata sa re di gopola the memories that we've made we'll always cherish and her legacy will live on. Kale ka lo kere amo a goro wa ka Kristo. Thank you. Amen. Samaye samuluki. Samaye tata. Seme konelo. Seme konelo. Ela bisa. Samaye samuluki. Samaye samuluki. Amen. Retate artama sentle a ka go mo dimone le rona ka se se ba ka batsadi ba ka ba ba tlotlegang ke tle go bitsa jalo moemedi wa lelapa go ta go bua ka monna wa rona moemedi wa lelapa
ka pina e mashetla eo gape e mashetla eo Amen. 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 Mme neng hape la ga lona ke Matshidiso e leng second born ya Mme Maipelo. Maipelo le buile ka ene go gontle go buile. Maipelo mo go nna le mo tsaya ka ngwana ke. Bontsi jwa batho bo ne bo questiona relationship ya bona. But are we really sisters? Ka re ne re le open mo e leng gore ona ntamaisa le zobozobo. Bolela gore Matshidiso nkgonne o monana le sa go itsogatsa o nna ka apara re tsamaye. Ke na le ngwana o bidiwa Thabisa. Maipelo o na ra Thabisa a re bolela fondane ye go teng mmago e go ke monana a tswa ka boraro jwa rona ne re bitsana difondane o teba a re kana nkgonne tsatsi le o nyalwang ke nna best lady ao mme ke tlebe ke le montla go go gaisa ke ra gore o ipaakanye leso la ga Maipelo le gore o dile mo go nna ka tsele se siamang le ne la nkwa gatsa mo le gore ke ntse ke le molwetse but gompieno ke le ka nna le courage nyana ya go tswa ke re ke tla go celebrate le lona re celebrate botshelo ba ga nnake jwa ga ngwana ke ja tswala yane Maipelo e ne e le nnake e le ngwanake e le mogolo e thadi e le nkgonne o re na kgona go mpha di-advice ke kgona go mpha di-advice re ne re le close mo e leng gore batho ba ka bontsi e buitse le ka ene mo especially ditsala tsa gago la ntsenya mo ditsaleng tsa gago ba bolela gore ke ntwana yane ke nnake le ska mmitsa nkgonne ba re a Maipelo ba lona ga le mo lebile le bona e le nkgonne ke ra hela le tshine a le tsa kansana le latlhegetse tota nnaka a moya wa gago gore ba le ka se Maipelo Magolisa Mabridge nako ya ga ya phalape ya mpolela gore ga ke tsena ko leina la me la sekgwa ke Bridget ga re le ko maitisong o utlwa ba ntse ba re Bridget o se ka makang a re lwana o tshwanetse gore o tebolela o itla ka leina la gago yaanong Maipelo o ngwefetse tota nnaka mme ka re a mo wa gago o robele ka kagiso ra leboga kgaitsedi ya rona thoko nngwe ya re betampelo lona ba morena le mosie e leng sebaka o tla tseba go fetola tsotlhe molemong wa ona mookamedi ya renang o tseba tse re di tlhokang go motsegang bora Mokola le go motsegele ruri a la latlhegelwa le le nosi utlwa gore Maipelo ena a re ga re pela ga ke fitlha morena o seke wa nteleka
wena lefika laka ke tshabetse go wena a modimo a kgotsa re sofatse a modimo a kgotsa re sofatse re tlo gonna le pina ka Re Tshenolo tsamela ka kono Re Tshenolo ha re tla tsenya moruti Reverend Thapelo Sejwe Kaisara o e leng especially elected a direla jalo ko Gaborone City Council ke ene tla re morago ga Tshenolo Re Tshenolo e bile ke a mo gakologela ke motho a diotse ke ena taba a emisa jalo motlotlegi raitso Reverend Sejwe Kaisara more ke a leboga phutha wa modimo e ke tsena go ena ke le dumedise ka leina le maatla la Kgosi Jesu amen amen ne ke re ke tsena go ena ke le dumedise ka leina le maatla la Kgosi Jesu amen amen ha o sa re amen o le ngwana a modimo re tla go belaela ke go ba tlhele me ka maoto berere modimori a go boka modimori a go boka modimori a go boka In this pool celebrating the life. We are not here to cry. We are here to celebrate the life. Hallelujah. Hallelujah. Just to celebrate the life. Hallelujah. Pine ke tla yo pela nyare o re nea go thabela tseo di ratang kaofela go bane thato ya gago e phethagile. Hallelujah. O re nea go thabela tseo di Bukena
molefashi lima godimo Hallelujah. Tsamaise morena, tsamaise morena. Amen. Amen. Amodimo a re gomotse. Amodimo a re utlwele botlhoko. Re ne re tshwentse gore re tsenye jalo mahoko a kgothatso. Go ne go na le gore go na le mongwe wa rona o na ka se maikutlo a gagwe a se moletle ka nako eo. Mme yaanong ka se sebaka modimo o mo hile thata le nonofo go tla go bua ka monnawe. Fofoti tsamaela ka kwano tlhe o tle go bua ka Maipelo. Jehova ke modisa wa me o ya nkgoga mo mafulong a matala. Jehova ke modisa wa me o ya nkgoga mo mafulong a matala. Mafulong a matala o ya nkgoga mo mafulong a matala. Jehova ke modisa wa me o ya Amen. Amodimo a kgotsa gomotse. Fofoti fetsedeka. Ke tsile go bua ka tsala ya me Mmake Mokola. Tsa lebitso ke bua yana go Telesego. Ga ke setse re ile go bantsa ba le Fofoti. Tota ke go bua go le go telle ke sampe ke amegile pelo ya me ga e sewele. Maipelo e ne le motho fela yo lerato yo na rata go itshamekela mme hela ga go bolela gore a re kare gore o tshwanetse gore o reetse tota gore o gana motho o bua le wena and o batla o dumela se ena a se batlang. Ga o mora re kare ra kwa ga gore a re kare go a reetseng ra kwa wa tsamaya gore a re kare ga ke batle o tsamaya le semamang o tsamaya le nna o bo o tsamaya le batho ba go ba kgalemelelang bao ga go bona o na le bona wa go tsaya mo go bone gore a re ba re gore ba latele nna wa bolo ke nna ke go itseetseng ke na ya re ka Mman J Maipelo o nang sendela message mo Facebook a mpotsa gore nna o kae le ka mara ke re ke mo lapeng a nthara ga mo polise ka go tshameka senuka ka morago ga lapeng ke ne ka mara ke re ga ke yo ke se batle go mmala gore ke teng mme ke mo le ka re ke mo lapeng wa ntaro ke mo shapo la bobedi la boraro a ba nteletsang ka re nnaka
a ka Satereta ga ra jaanong ka mara kere e mara tsamaya bantare la o sena madi le ga o sena eng wena lungo ditsaone ke nna ke tlebeng ke direla sengwe se le se batlang ka Satereta ke ne ka mara ke lo tsaya ka madi a bantare o dipotso ga ke itse gore a kwe ke a ntle masego a bona le nna ke mara ke jo mmaotla e ntshwarela la bone maphakela o nsene se message anta re tsamaya go batla gore ka bona ditikete teng ke ye go di reka kana ke go sendela madi a teng o ye go di reka ke ne ka mara ke tla ira yalo e ne ya re maitsiboa ka 5 a mpotsa gore ke kae ka mara ke re ke mo lapeng a bantare tla ga dishopong ra tlabe ke mara ke re ke ha e betsa 7 a ba nsendela message anta ra ke tsora batla ke go latella kwa ga lona ka mara ke re ma ke rile ke ga ba suta ga ke tla ga dishopong a ba nsendela message a re sutile tla go tshimong re ile go besa nama ke ntse ke bua le ditsaone le ene a re ke morile ka re a ipankanye e be ke sa ke kopa manyana a tsalang ke rate go ntsha mo lapeng re mo latela ga ke tsena ga dishopong ke ga ko tshimong ke mara ke re ke ha tshimong o ka yonta a re nya ngwana a ke re ke a bona gore o mo diong tsa gago ke tsamaile ntatele ka ko 45 Maipelo kana ke na le motho kolo ga yana petrola ba ra motho wa go mo re ka ra go tsitse tata ke mo tshela petrola le gore wa e batla kana go tlogele go no ho ke tla go itatella mme ke ba ke nya o dumetse gore re tla re tsamaye rotlhe ga re tsana ka ko 45 ntare mme nna ke a go tshameka sengwe be ke bua ke mara ke ke tla abantara ba bona o tlhole go ra ke ra o batla go tsamaya le no tlo wena ke batho o tla le batho ka re ke be ke batla wena hela wena ra o tshela le mo le ditsawana ke be le reetsa motho ga a bua le lona ke ne ka mo tlogela na re phakela ka la botlhano a ba nteletsa a nthare wa mpatla ke mara ke re ke tla go bolela ga ke tswa mo lapeng a ntatela straight kwa lapeng a nthara bona ke a go itsela a be go bua lo ebile ga o tsamaye lone ke mara kana mathata Maipelong ga ganya le batho ba e leng gore le nna ga go nako ya o so ke be ke na le bona nthare mo tla la o bone ke mara lo ke ka re ke sentse ke ra sengwe mo lapeng tsamaya ke tla go itlhela o Maipusong a ba tsama ga ke tsena ne ke ntse ka ko pele hela ga dishopo ka kwa a ba nkgoga ba nnela madi a re tsamo go reka sengwe se o se batlang o itse gore ke nna motlhokomedi wa gago buse go ba gompieno ke ne ka ira ka nna ntaetse ga ke bua ke be ke re ke a mo thobela ke re ke a ka ko pele ba ntha re itse gore keng ke gone o tlo bona tlhaloganya le gompieno ke go betsa gompieno go nna ke ne ka mara ke tso Maipelo gompieno o tla sira mme hela ke a tsamaya tsela tsa me ke tla go bona go ne go ga tsena pine nngwe ne re bitsa pina ya kompone a ntatela re nna ka go tsene pina ya kompone a re le rena le mmino ne re o bina nna le ene le lungo so ka maswabi lungo ko sempe a le go sepatala ga yo ne rata gore ga mmino ha pino e tsena e be re bina tota re ne ra bina ka lobaka re ntse ga le ra bina tota itse gore ke nganta re nna pina tsa kompone go batla ya la itse gore ka moso go stadium re tene batho ka tsone ke ne ka mara ke re tse ke tsa rona ga go ile nna ga ntse re bina gale be ke mo thobela ga ke mo thobela a ba go ga be ke mo go nna ntharo bona be ke tla la ke bone gore wa go lala kwa ga rona kae wa go tsena thoro kae ka gore di-kids mo bekeng phone ne le mo pateng a ba e kgona go e goga lone ya ra ga ke ena ga tseleng be ke ra mme ke na le ke maka kana mme nka ka tlogela phone ga go ke boele phone ko morago ga ke e boela ka nte ya la ke ena a tlang a tabogile ka nong thata tsa wa arabe phone ya le ga ke ya ra ba nthata o tlo nthobele go mpeko o tla bona wa o tsoga o ima ka moso ke transport wa go tsoga o ipega e be ke molaela sa ke makara a go tere tla kopana ko e tla ke tsamaye Maipelo o nantha a batla ke bitse lungo re bueng shap ka moso re tsamana ko mang ra go emelang o nthare mme nna ka moso ka Satereta le wa pere bontsi o tla wa pere bontsi ke maraka ao a me motho ka stadium a pere bontsi ra go nna mo letsatsing a ba mme ke a go bolela wa pare bontsi
abantari lungo wana wena nna lungo le ditsaone ra go bolwa ke seo se le one bojalwa hela be ke tsamaya ke ba tlogela fo be ke tsamaya ke suta ke change place o ne a ntatela ko nneng ke le teng a tlang goga ne ke na le bomme ba bangwe re le bararo wa thari go le ka re go se ka tsamaya le batho ba ke nna ke go itsetseng kwa lapeng ke ne ka mara ke re ke tla ka ke hale ke tla ya ka tsamayela ka kwa ke ya go iphitlhela gore a kgone go ntlogela ne ya re morago ga lebakanyana ka semane tata o nna kwa lapeng o ne a nsendela message a nthare sengwe se ragatsa ga lapeng ba ja sa batle go ntlhalosa gore go iragalang ke ne ka mara ke re ke tla but ne ke sa kgone go tsamaya ke a lapeng ga ke le kwa lapeng ga ke tswa be ke tswa le bangwe ba go ndoropa mo tsela ba go ndoropa ga lapeng ke a bona gore ga ne go na ga etsagala sengwe but pelo a mentsi ga na go wela but ke utlwa gore ga ke opiwa ke tlhogo ga ke a nna sentle tata Maipelo o nthobetse mo go tseng botlhoko after ntela gore sa teretaga tlabe ke a Tlokweng ya stadium ka maswabi Maipelo a pa ntlogela hela yalo a etsa go mpolela one mafoko ao a bolela gore kana mmadijo o itsamaetse ka kotsi yone e ragetseng fa pele ga lona ka maswabi gape o tswa go tsamaya a ntlogela fa pele ga lapeng ke sone sa go tlisitse botlhoko tsalang tota o nthobetse di ditsaone le lungo le mafika re sa solofela tota ne re na le tsala e ne re mo ratile le ena a ratela botshelo o ne a re mo gakolola ke re ke isa matsediso go ba lelwapa ditsala le ba botlhe fela ba ba nnang ka kono ke re re latlhegetswe ke Maipelo Botho Mokola ke re mowa wa tsalane Re morena joko ya o rena ye go bebe rena joko ya rena ye go bebe joko ya Amen. Re tsena mo tirong e ya kgothatso. Le mo motsotsonyana gore pele ga re tsena mo tirong e be ke ka kgona go bua sengwe. Mme pele ga mo re tle go direla ka tsela ntsinyana bana botlhe ba lefifi bana botlhe bale le seri le Botshabelo le seri como para vale fácil. Para
wena fela Tlhegetswe ke tsela bala bangelusitswe Modimo go tsware se go fate batho ba ra Mokola batho ba itse go motsegang Mokola le go motsegele ruri e kopa gore ana pele ga ke ka bitsa o tle gore hang mahoko a kgothatso ke rata go tsa sebaka se go ingota le go ingokobetsa go lemoga botsadi bo kileng bore bo re etetseng ha kana bo re na le bone mo tirong e ya rona ya letsatsi ba gorogile re ntse re tsweletse batho ba tshotla ke tse sebaka se ke lemoge tona ebile le mo parlamente o itlhophetsweng tota ke re mothusa tona Mme Maipelo Beauty Manake e le mothusa tona wa tsa temothuo Maipelo ke ya go tlhophile melemo mothusa tona ha nosi batsadi ba me ona jalo le modulasetilo wa pele wa banana ba mokgatlho Raitso ebile e le ene mo parlamente wa kana ko eno ko tati ko kirina ke le ko tati re na jalo gape le mo parlamente Raitso Simon Mapake mo ngame ke go tlhophile re ne jalo re na le modulasetilo wa Tlokweng District Council o emeletse o gorogile ha le bone Raitso Colin ebile le ene modulasetilo wa lekgotla la banana ba Patiora Domkraga ebile e le mokhanselara ko Masetlheng ke tsaya ka Masetlheng kana le Setlheng kana le ngane tanki ke a lebo ba gaetso a re amogeleng botsadi jwa rona gore be bona le rona ka se sebaka se ke tle go emeletsa Raitso Reverend Thapelo Senyo ke Isara go ta gore ha mafoko a kgothatso au robala Maipelo wa rona Can we rise? Ariameng kadikatamu. Amen. 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 Muruti. Ako re wa pilele na re modimo a go tlhogonela fatshe. Moopedi wa Mosotho wa mme ka ditso tsa research ya se Bible kana ya se Kriste gate ka tsatsi le lengwe o latlhegelwa ke bana botlhe mo o mongwe mmotsa kwa maagisane gore tota re ka go thusa jang meo ke ena kwa dile number 446 mo Siona
a re ke moeti ke le tseleng ke feta ke tsamaya le ha tsela e le bothata ke lebile hae fifi lona le bateng. Stanza ra sa bobedi a re mona ke mmusong wa dira le ha makgotla a ntikile ke rora ke tswela pele. A re motho mongwe ke fela pelo ke a imelwa le ha o na le fifi le le ntshontsho nna ke lebile hae. Ko stanza 4 a re o teng ya ntlosang bodutu ya ntsarang hareng ha bothata ha ke mongwe ke na le Jesu ke lebile gae. O a mpoloka o ntibela gareng ga makgotla ka kgotso ke nna ke fela. Queens don't die. Queens don't die. They leave legacy and memory. We may be seated. Second Timothy chapter 4 verse 6. Amen. Yet I have fought a good fight. I have run my race. I have kept my faith. Yari kitabugile lubilo kilulento ye molemo kitseledite tume. One of the authors of theology are death is a gift. Mukwadio are mlisuki mpo are a precious gift. Mpo enten. How can we live my pillow harubeti nte mwana abatu? She's at peace. Hobane wa mokhetsi the greatest gift of life. And that is death. Mimukwadio achola kotasi are. This precious gift is a wound to the remaining people. Arionem poente my people are moreting yai kudite from issues of life. Yai kudite from frustrations of stupid boys. Yai kudite from all sorts of life. It is a wound to the remaining people. A mother loses a daughter. A sister who has been the eldest becomes the youngest. Because something has been taken from them. But it's a wound. This precious gift. There is a greatest comforter to those who are wounded. They are eating our secret issues of life. You know, people change. Hey, but what change? Memory Morafetu. Bosija will be with you on your way to the Congress. Over fund the Baparamekolo Yarago, Baja di Jotarago. How about the Nago boxing? They don't vote you because they are people. People change. Limunaya Musadi 20 years. Saturday Motora Pagela, and I just about Musadi, who when you weekend something yana, say appetizer. People change, but God never changes. Utama live on 100 years. Have I been you 10? Casting when yana says 2 minutes. By beta 100 you check. Zook. But God will never leave you. Amen. Mudimu keke awa hepo. But the rona batura. Reketifa. Amande rekebere patalate. Reality. Yahore Maipelo satsa maile tebe simola go bona la malapi. That noisy girl malapi
gepe ya gagwe ya bonala. Because people change. God has made people to change. I was 5 years, I was a tiny boy, today I am who I am. And that is the creation. But God never changes. God will never change for you. Modimo ke ka go hetogela. Wena kwa ena ka hetogela modimo. Modimo ha ka go hetogela. Khotso. Amen. God will never change. Isaiah 43. Ebala haja. Unkutlwela. But now thou says the Lord who created you, O Jacob, and he who formed you, Israel. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by my name. You are mine. When you pass through the waters, I'll be with you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flames scorch you, for I am the Lord your God. Do not fear. Me se se verse si buanyare o tla ralela metsi me ke tla be ke na lona ke le modimo o tla ralela molelo. Hey, life it tletse metsi re rala dinoka every day ba bangwe re rala dinoka tse di wikete tsa mojolo di le ka gore consumer modimo a re sireletse. Every day re rala dinoka. Every day go na le mawatle a re tshwanetseng go a rala a tletseng ditlhapi a tletseng dinoga tse ditona tse re mogadima go ipotsa me ke none ke survivile o motlolo. I ke nna ke survivile in this car accident. I ke nna ke survivile in kankere. I ke nna ke survivile in COVID. Me modimo I'll be with you. Rala mello etse go na le mo re gore molelo e re rala mo botshelong. Ha o mo tsogela phakela batho ba go reject. O tsogela phakela go tirong batho ba go change it. Ha wa tla bona gore life e ga e fe kgetse ke engage you. Ke gona o tla bona the real cousins. Botshelo bo jwa. People love you when you are stagnant in one place. We will love you. Wait till go rata grow. Hola wena. Reka koloi wena. Ipone boenyana wena. Bona o tla bona gore people change. Nte ngwana gago a bona le kaunyana le modrope go nne le tente tso a batiwe o ntshetse magadi ke gona o tla re ga bo malome bana ba go bana malome go to malome o santsa ngadile wile o kupiwa rakgadi o ngadi. When we are supposed to be celebrating ebe go te rakgadi o ngadile, the same rakgadi you have been giving support Monday to Sunday, the same malome have been giving support Monday to Sunday. Hola wena o tlo go ke gona o tla itseng gore Jehova ke le fika la gago. Ke gona o mamela gore modimo ke malome a gago. And ga mo tshepa modimo ona, he will raise another uncle. Ha mo tshepa modimo ona, he will raise another rakgadi. La usa go ka segalagale. Are we together? If you trust God, we change every day. Every day we change, but God does not change. God remains God. God will be God. And he will comfort you at difficult times. Seek ye first the kingdom, and everything shall be given to you.
e re kokota o tla bulela, kopa o tla newa. Moreri a re go na le sengwe le sengwe se na le paka ya sona. Go na le paka ya go tsaya, ya go tshoga. Me ga o bala ho 2 Timothy a re ke tabogile lobeng. Paulos o bua le Timoteo a re, I have run my race. Every day we are marching to our grave. Ba bangwe re hilwe 80 years. Ba bangwe re hilwe 90 years. Ba bangwe re hilwe 10 years. Ba bangwe re hilwe 20 years. Question e ha ke tloge ke wela ha ke motho ke relang ruri. Ga re ntse re mathela go ama biteng a rona, we are leaving what is called a footprint. Re tlogela mothala. Potso ya bosigo jwa ka jeko ke gore o tlogela mothala o ntseng jang. When you are gone, o tsabaile, what legacy e o e tlogela? Ngwanyana o montle o Maipelo o robetse. Legacy ya gagwe e tswetse ke re bona. But me and you are people every day. What legacy are you leaving for your children? Nako o tsamaileng bana ba gago mo ba maruing jwa bone ba le mo dikamoreng tsa bone. Ba tla re mma bona ne le motho o ntseng jang. Ba tla re ntata bona ne le ntseng jang. Ba tla re maloma bona ne. What legacy you are marching to your grave? Le nna ke message go ke message o hello ke o re. But the question is, ke tlogela footprint e ntseng jang. Ke ya kae? Every day, every day, so the greatest person you can never lie to is yourself and God. Le batho ba tshela le wena ba go itse. Ko tirong ya gago, how do you treat people? What legacy are you leaving? Mo se politiking, what legacy are you leaving? Mo kerekeng, what legacy are you leaving? Are you a unifier? Are you a builder? Or you are a divisive liar person? Who are you? And where are you going? That is how God wants us to be. You must leave a legacy. Ya bana ba gago ba tla re marona re rutile gore ga go le thata re khua makama ngole re Jehova modimo wa Israel. Marona re rutile gore ga go le thata ga re we forgive each other. That is the legacy. Me ga ke wela monna mo khatlare bane ba ya mining kwa Afrika Borwa. Ha ba le go mining go nna le banna ba babedi ba ba khatla. Go na le re every month o gopola go gae le go ro tshwanetse a age gore ga hetsa a sta go dile a itla go gae a itlhele bodulo. O romela madi every month a di cement le di kago wena thola gore kago e yana. O mongwe ke sejo go tšo be ke wa pere di gushi tsa gagwe o tshela botshelo jwa ga. Ka tsatsi le lengwe dingwaga di atla every day ba tshwanna ke go boela gae ba setse ba godile. O mongwe ga a le mo tseleng a lebile go ya gae o se motsa go picture ntlo ya gagwe le ka maya go nna ka kagiso ka go yo. O mongwe mo go ene o duma gore o ya kae. Ga itse le gore ga go rwa go gae kwa go latsa tlhogo ka. Re ba etire le mo tsele re mo lefatsheng. O ya kae motlang pitsoetla. Ga itse de ke Maipelo di tswa sa solo fela ka tsele mo di mambiditseng ka yo. O tlo bitso. Go ngota bitso an hour from now. Go ngota bitso 10 days from now. Go ngota bitso 5 years from now. Go ngota bitso gone jana ntse o dutse mo setilo. O ya kae.
A o bankantse bodulo ko re yang teng? Do you have a relationship with God? Do you forgive those who trespass against you? Tshwarela ba go leuhela. Jaaka o rapela every day o re right ho ko lo godimo. O re ntshwarele jaaka ke itshwarela bang. Do you love your neighbor? Do you forgive? Baba, wa itshwarela baba. Ora Mokola, morana le tlhogana fatshe. Ngwana o ile o robala bodulong jwa bakgetho. Let her rest. Morana na mo file dingwaga di le kalo fela. Morana o tla le gomotse. Le hopole Psalms 23 e reng Jehova ke modisa wa me. O tla le disa. At difficult times, le kope mo o itshepo o tle o tlo go le gomotse. Modimo a le hematla. Modimo a di gomotse. Le mo rapele ka metlha le mo tshepeng. She will replace this queen with another queen. Amen. Gare modimo ka re thuse. A remeng ka dinao re tle re rapele. As we are praying this evening, let us pray for ourselves. For God na kompitsang ke bokele reti. Metsamo ya me e be le ready gore nka bitso. No ska le bala gore it can be later today, it can be now, it can be next year, it can be 4 years yet or 100 years next, but you will be called. Your calling shall come. Whether in the evening, in the morning, we will be called. Reago join this beautiful. Neke sa ijora basadi una le monna yo montle ja. Morana ba kwe. Amen. Are rapele. Thuso ena re lopa go wena. Monghadi a phelang, wena motlhodi wa le godimo le lefatshe. Wena o kileng wa etsa le wa tlelena wa etsa motho mo setshwaneng wa mo fa taolo lefatsheng. Rarama godimong. Ba le lapa ke le modimo. Ba tletse dikele di se fatlhego. Sethunya se se neng se santse se gola Jehova modimo. O se nkile matsogong a bone Jehova modimo. Ra go kopa modimo ba galaledi, modimo a nnete, modimo ya arabang ka matla. Tla o ba he mo boitshepo ba he kgomotso. Musong ona Jehova modimo. Ba he matla ntate every day. Le ha ba ya go tsa ngwana a bone ka moso modimo. Ba he matla o ba gomotsa tsholela moaga go boitshepo hana modimo. Re bua kagiso mo lapeng lena Jehova modimo wa Iseraele. Re bua manyeloi a gago modimo a bone mo tulong ena o nne mogomotsi wa bone o mogolo. Ra o rapela modimo ba galaledi. Amen. You may be seated. Ke tlhompile bagolo. Ke simolotse ka go ira tsa modimo pele. Ke leboge the family for this opportunity. It's an honor. Go tla go bua le go fa go lefoko la kgothatso mo lapeng lena ba ntlhompile. Ke a ba leboga. They are very close to my heart. Ke lebogile tona have me beauty man ke go tlhompile boleng teng jwa gago. I'm so blessed to have seen her. She's my friend. I've given her a new name. Ore bana maina teng. Mula stilo ya Maipelo re Simon Mavanye. Reo ne ke le mo committee ya bana na le ene ba domkara. Ha re ile lo ministra tsa bo. Batho ba rena ba ne ba jwa botlhe go ina nna le ene he. 18 yotlhe gwa. 12 yotlhe go ina nna le ene. I still respect him. There's also another woman that I want to acknowledge. Mesetu. Mesetu kenan tutileng se tomkara. Every dirty and every good thing I've done when I was a member of the BDP is a theory. I'm still a member. She's the first female political officer since 1966. A political officer. I still respect her and
honor them. Ke lebogile thata modulasetulo wa banana maitso o komiting ya banana mme Iran, very close ally of my heart, really appreciate. Mme la bona re mme o tota ngwana o ne le motho wa batho le banyana ba serwe ba tlile ra leboga modimo re tlhagona ba fatshe re lebogile moruti ke ratile thata Philip Tsamela ka kwano o tla gore ha mahoko a bohelo moruti ke na le testimony ntse fela ho ke sa tse ke seba Amen. We call the governor like heads away, we said nak Muruti, can I get Ugai? Can I get a testimony? But I Tulahan in Tiana, ne Loretare, Nagar Nasantility, Monaconi, Netabelo Retabere, Helita, Tulahan Narisutela, Tulahan, ya Merapelo, Yano, but Tariba Cupilo Merapelo, Hayana was nay in nothing, Ritola, which like a five, Ritola Retina, Lone Merapelo, Merit Logo. Holla baholo hasetse re heditse go ba sena na ba utlwa dikitiso baholo boeng gore bo wela go parlamenteng ka gore parlamente e ntse e tsweletse re tlo ba ke taba holla hasetse e gorogile ka jalo e tla re ha ya no ha re setse re tswa ha rena go ntsha ha rena go bitsa closing remarks re tle go bitsa re ole wa sopedi o tla boela kwano re be re tsa le ba babedi ba ba tle go buang ka monna rona ke ne jalo ke le itse gore moruti o ka ba le ke mmolela gore moruti mahoko a wa khothatso ke a itse a gore ha o goroga mo semong se se rile moruti ke a leboga batho bangwe ba fetoga go boa maaruri ke ne ke na le tsala e nne re no mo sedibeng se le se mohela re le babedi sediba se le se one ke ne ke na le tsala e nne re tsama rotlhe re a di by election in road irile hala snanna tsala ya me ela tswa ke tlharele go nyana abana go golf state ha ke a teng ke romelwa coach batho ba change moruti o buile ma go a o tlhoka batho ba change ra Philip Tsamela ka kwano o tlo gore ga dikitiso pele ga ka golla botsadi bo habo batho betso ke tlhalose a le gore ke mokoledi wa ga honorable Poster Mahara Balopi, the former Secretary General of Botswana Democratic Party, who is currently a member of Parliament for Gaborone North Constituency. Ke hitisalo gore wa mo fetse molaetsa o tle botlhoko. Go na le bo khaitsedi a ke ba babedi gone ha e leng khumo le kere ke bua sente ke twing le sekao bana ba gagwe po ba morata hore monnye sekao le monnye ke a le bosa se thubo ga le gompieno o gale ya lohe ke tsone se kereng mo boemong ba ga motlotlegi ke tise jalo mahoko a khomotso go maleba bile go ntshwanetse gore ke ka bua jalo gore mogolo o amogetse bosetlhogo bo kana tiragalo e mo utlwisitseng botlhoko go le kana jalo he o rometse mahoko a khothatso mme o tla nna teng ga go ntse go tsweletse gompieno ga a kgona go nna teng a moa gagwe wa monna rona o robele ka kagiso ke ne ke lebile gore ke tswa kgakala le bosekao le monnye le basadi ba ne ba le batona mo go nna ne nka tloga ka ba bitsa bo SM jaanong ke be ke banna 1999 ne le gone thwapo gone ke rao ne ke heletse ano ba ne ba phitile ba ne tloga ke ba bitsa bo SM ba me ka solegela dingwe tse dintsinyana tse leng gore ne tare ka moswe wa re nya are tshwe a modimo a re gomotse batho be tsotlhe a modimo a rutlele motlhoko ta ke tse sebaka se le nna kere modimo wa rona o re rata rotlhe modimo wa rona ga ke tla re latlha
modimo wa rona ke modimo go tswa maabane ke modimo le gompieno o tla tswelela ntse le modimo ke sone sa reng betang pelo lona ba morena le mo sieleng sebaka ka gore o tla tseba go fetola tsotlhe mo lemong wa hona mo kwamedi ya renang o tsewa tse re di tlhoka ka jalo he mahoko a batsadi ke mahoko a kgothatso ya itshepetseng Jehova le botshepegi wa bona a tla dula ka amen Murti Philip Amen. sebaka ke sa ga malome Voilà. Ok, mais voilà que Mme Maipelo qui disait qu'il disait que comment on va m'accoucher. Le terreau dit dit tout le rail. Et là regardons ça, Maipelo a osé voir. Quoi ligne serait quand ça traite à ma vie quoi. À bolo quoi. À caro à yatola à paix qui semble qui s'y en était dit. Amen. Amen. Alléluia. batsadi kitsiso ngwe ke gore koloi ya 470 AUP e thibile dikoloi tswetswe mo nga yone ya go e sutisa gale mpe ke riana ke a helletsa Allô. Dubela. le mosiele sebaka e bua ma Amen. Pour le Moussou qui au 6 o'clock, au Kitaka, à 6. C'est du Moudita, il tue que Barou. Amen. Qui peut dire de pareil. À quel attaque il vous a pris un tour. Ok, Dangi. Rastapa Reka bona Jesus letsatsi la ronanta ke go supa kana ke go eletsa kana ke go supa tlhompho ke ikobile ke le lata la gago mma modimo ga ka nthusagela ka nna le number ago ka tla ka itela sentle go thata gore tse nako a re go thata kana re ba tshwarela gone ga kere go se ka itha gore ga re bina mmogo gore a re ke a mo itse kana ke kopana le ene go thata ka mamana ke 73 amen a modimo a re sefatshe ke tale moruti o tla etela bogotsadi pele gongwe ebile morena ke o a goroga morena ke o wa goroga kgongwe le mohe motsotsonyana e le tsammana gona gale go gorogile boso foromare go sekgolo timpa kgolo wa Jerusalem morata ke tshela o molemo re lebogile batsadi
a re tsweleng jalo ka dipina tsa kgomo tsa batho beso re santse re emetse thulaganyo e re tlabe re tsena mo gone ya merapelo. Sekarang amalit sama ini yang abad tadi metinya nating. Sekarang amalit sama ini metinya nating. Amen. Marona, tahu reh sama hukum aku musuh. Amen. Ka re tlo go gomodiwa rotlhe mme tota motho tota o tlo go gomodiwa ke mabela a busitseng tsholo ke go popella ya osimana tlo moya wa galalela ke pina ya go tota e tona re fa thata ka ene ba go ba ipelo ke pina ya go ba gaetso ya e mo kopela di open tse di falo